Angumbuhangu dangu rikimata bahye tinda bata patua mangarangiangu rukuna na pemerimu eti la kanal YouTube YKB GKI TV dangu na pulung na padihanda la rehiana welingu la buku masiatu na pingina i Allah nama pakapipi pamelangu hangau dokumbulhau napa manginjirunda yadu yaka lamata hau lupa lamata dambuna nama wana ku tangara la palindi giwelina na pandulangu lanyunga na tulanga welina laimiri na mapadikangu awangu tana angumbuhangu la tamunay miriya karitu na panjilinguna na matumbu-tumbu landaung na malapahu lupa tuama la rehi na yana dumanda nyuta bunda banda lapa pengadanya nama hayandalu la kanandi ngunda da ia hinggilu anau nyapa lapa mbingu wangu dangu lapa huandaru kanadu bunda bana nuna ba maluhangu ya tambangu na ludu tamba dangu na rukutungu lapa kapidihu ya na lurinda yedu ya hitamali dangu hinda tahanggia lawala angumbuhangu latamu nai miriau karitu larehi nama tunanu yedu ya hitangala pamaruambang kanadu na lurinda nyuta malangatakaya bapanamu yuangu nai alaya na uangu ya mangumbuhangu na malangataka langarangia nahu badalaku hanggangu la uma Allah na tau ihirailu da wunda ludu dangu dahamayangu dumada bada ludu wotunya nahu langarangia na ludu wotungu dala huratu pemelangung hangau do pembulhau yadu ya kayana bada wunda ya dangu bada ludunya na ludu jiana hanggangu la yiruhali da pangada hamun kanadu nahu langarangia nyuda na marau dangu maharuya na mandula hanyut da welina laimiri na mapadikanya na awangu dangu na tana imiri ba nda iane di ananya la umana takanai ngumana panakapipi karahaha la anda ngarangia nyuna wikima na marimanja nyuda himangu hayanda luda dangu nyuda danggara ula ehi ada angumbuhangu latamuna imiri yehu karitu imiri Allah napa marubu kunda yadu yaka imiri Allah banda nangudu miaha langia pebunjukuna na malundunu takaduna nyuna na hawanjiru pangalangu pangiana dumana pakarianya na tau pa ihikunguna ba ia na makapipita nyuta la dalulakundanya na lurinda nyuta matawa nyuta kata pangia ngabaya imiri amin hupu na layaa na pulung na padihanda larehi na yana ambu maruam badu lapa like subscribe dangu matawa bata pangalanya na padihanda larehi na yana la angumbuhanda bunda badaka na tau na mapawai laimiri dangu na marinjungu la petanda ya imiri yau keritu kanadu
Nyuta bata merangga pandulangu, la dalu bata bua baru ya na pulu nai mire dangu angumbuhanda la yekabe. Matawa kana papurunda wai mengulung wai meringu, welingu lai miri yau keritu. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.